Idemo sa jednim zadatkom u kojem imamo pod 4 tačke da izračunamo različite veličine. On glasi ovako: napravljen je rastvor od 25 g natrijum klorida i 950 g vode i imamo datu vrednost za gustinu ovog rastvora koja je 1,08 g po centimetru kubnom. Ono što trebamo da nađemo jeste masivni udeo, koncentraciju rastvora, masivnu koncentraciju i molalitet, pa da krenemo od početka. U levom uglu smo napisali sve podatke koje imamo date u zadatku i ono što možemo da izračunamo. Znači imamo masu supstance natrijum klorida 25 g, imamo masu vode 950 g, gustinu 1,08 g po centimetru kubnom, molarnu masu natrijum klorida koja iznosi 58 g po molu i ispod sam izračunala masu rastvora ukupnog koja je jednaka masi supstance, zbiru mase supstance i mase vode. Znači masa rastvora je 25 plus 950, ukupno 975 g. I idemo pod A, računamo maseni udeo rastvora koji je jednak odnosu mase supstance i ukupne mase rastvora. Znači delimo 25 g natrijum klorida sa ukupno 975 g natrijum klorida i vode i dobijemo rezultat od 0,026, odnosno u procentima 2,6%. Pod B računamo koncentraciju rastvora, znači C jednako M kroz V. Naravno, mi ovde nemamo ni broj molova, odnosno količinu supstance, ni zapreminu, pa ćemo iskoristiti ove ostale podatke koji su nam dati, znači masu supstance i gustinu rastvora. Iz gustine rastvora ρ je jednako mR kroz V, računamo zapreminu, zapremina je jednaka masi rastvora podeljena sa gustinom. Masu